Perfect Herbal Medicine ni iki kigo cyifashisha umwimerere w'ibimera gusa mu burambe bwacyo cyagobotse ubuzima bw'abatari bake cyifashishije ubuhanga mu guhangamura indwara nka reflexology yongerera umubiri ubudahangarwa ikirukana stress, umunabi n'umunaniro, hydrotherapy ivura umugongo n'amagufa, hakaba na aromatherapy ifasha imyanya y'ubuhumekero ugacukubira n'indwara nka asima n'izindi. Ngwino kandi wigurira imiti irwanya umuvuduko w'amaraso, diyabete n'ibindi kandi ku giciro cyo kurangura. Perfect Herbal Medicine ni i Kigali ku Kabeza, neza mu masangano y'umuhanda wa Kabeza n'uturuka Niboye, ariko si kera tukabafungurira amashami hirya no hino mu gihugu. Telefone yirebe kuri ekara yawe. Murakoze cyane, twongeye kubasuhuza muno mwanya bantu mudukurikiranye muri hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikiranye bari hanze y'igihugu muno mwanya turabasuhuje cyane. Nubundi turacyari hano kuri Perfect Herbal Medicine, aho turimo gufasha abanyarwanda ku bibazo by'uburwayi bugiye butandukanye. Abantu musanzwe mutugana bo barabizi, basanzwe batugana turimo gukorera hano Kabeza. Muno mwanya nkuko mubizi, abasanzwe mutugana n'abandi muzatugana muzamenya makuru ya hano Perfect Herbal Medicine. Tuteze zimwe muri product nziza cyane turimo gukorana n'ikigo cya BF Suma. BF Suma guturuka mu gihugu cya Amerika, kimwe mu bigo bikomeye cyane ifite zimwe muri product nziza cyane ziri naturere kandi zirimo gufasha abanyarwanda n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi. Muno mwanya tubafite zimwe muri product reka mbivuge ku bigendanye na personal care cyangwa se mu bigendanye no kwitaho mu buzima busanzwe. Tubafite imwe muri product ikomeye cyane bita Anatic soap. Ni imwe muri product ikomeye cyane irimo gufasha abanyarwanda ku bigendanye n'indwara z'uruhu. Abantu bafite ibibazo by'uruhu bigiye bitandukanye, bantu mwagize ikibazo cy'uruhu, bashobora kuba bafite ikibazo cy'uruhu yenda ari uburwayi bugiye butandukanye. Ndavuga cyane ku bantu bakoresheje nk'amavuta, abamama bakobwa akaba yarangije uruhu rwabo. Dufite ibigo turimo kubafasha cyane dukoresheje ino muti mwiza cyane ukomeye bita Anatic. Abantu bafite ibibazo by'ise, nayo ni imwe mu ndwara y'uruhu irimo kwibasira abantu cyane abantu bakivuza kandi bikanga, turimo turabafasha cyane. Abantu bafite ibibazo ya ndwara twita igikara, iyo tuvuze igikara no kuba umuntu aba afite impumuro itari nziza ku ruhu, niyo ndwara twita igikara. Turimo turafasha abanyarwanda ku ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Abana bafite ibishibye mu mutwe, ni ukuvuga ngo iyi Anatic soap irimo irafasha cyane abantu mufite abana bakiri batoya. Ni mugane kuri Perfect Herbal Medicine tubafashe cyane kugira ngo abana banyu bagumye kugira uruhu rumeze neza. Ntabwo ari ibyo gusa, muno mwanya tubafite n'undi muti bita Dr. TS. Iyi ni imwe muri product ikomeye cyane irimo gufasha abanyarwanda ku bibazo by'amenyo mu gihe muzi byose bigiye bitandukanye, abagira ikibazo cy'ifumbi, abafite amenyo yatangiye kugenda yangirika acukagurika n'ibindi bigiye bitandukanye. Nuko tubafite product nziza cyane bita Dr. TS. Ni imwe muri product irimo gufasha abanyarwanda kandi ubuzima bukurushaho kugenda neza. Murakoze cyane rero muno mwanya mugumye kutugana kugira ngo tugumye kubafasha ku bibazo bigiye bitandukanye. Ntabwo ari ibyo gusa, n'ubundi burwayi bugiye butandukanye turimo turafasha abanyarwanda ubuzima bukurushaho kugenda neza. Turimo turakora hano Kabeza, umanukiye ku muhanda mushabya Kicukiro, niho turimo gufashiriza abanyarwanda n'abandi bagiye batandukanye. Rero mukeneye ubundi busobanuro waduhamagara kuri nimero igendanwa 0788 72 4884. Abakoresha Airtel Tigo 0739 07 766. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima bwiza.